ti tur tam tu ka tu na ka thu soi tur poi ka soi zo o voina chun dragon be kan tum tonga dragon kan be du na chan chu elytra kan du na chan chu thlokol kan du to ni off camera in kalo mind char chara hei ko parani hengi ko parte poi kan nei nuala hi kolania reston po kan nei tam to khop meya diamond hitting zat chi kan nei stack khat chi kan nei kalo tuma ma ro chu kan nei dai thei thlot lawa kamain pe to thlot lawa chuan chonin hi kan du tok pi photanga tna hen kan da venga nice hi kan diamond pillar ania nakina kan lamai nanga ma chu kan mine lo mai thei boka chan chu hetana hen kan enanga kan villager ho kha kalo trade nual to hetingai villager kan nei ho kha ei mending villager te feather falling ti te ho kha that tak tak kha kalo nei to heng howi kan la enchant tanga chun kan cho po hi hei kan munga golden carrot kan nei to golden carrot hi hetanai kan villager te hen an trade to hi master level ani to master level ani hianin golden carrot hi an trade thei boko emerald pakhat ma han kan lei vele theini chu kan lung phang lo tura nga yang trai kan weapon smith te po khan trai hian lo trade ta ngo pen diamond tools smith ani he pai diamond tools ho zong kha lo trade ta chuan hei chun diamond armor te zong kha lo trade ta chuanin pakhat he tan hen kan nei boka oi hian gem le x kha trade ve a mai chu kan enchant hi thaber ber khala ni lawa then hi chu kan lo enchant to a chuan kan farm po kan lo zo bel thita trai hian ai kan pumpkin farm siam kha ni hi chuanin kan exi silk ta chani to silk ta chani kha chuanin aw mangang hena la theya e po hi anin kan lo la z tonga kan man ber chu pumpkin le melon hi ni ya hi villager ho kan trade na ber tur kha ni ya aw ti khanin mizo pro minecraft kan lo le ta chuan kan kalkong vel ta zong po ha kalo siam veka hei ti hianin kalkong kha ni ya chuan decoration tle ma zong ta kalo ti hianin omna mun vel ha kalo chei moi do ni chuan tana hianin copper ho hi kan lo smelta copper ho hi nakina building sakna han kan la mang trau do na hi copper block ani copper block hi amoi ani tana hianin tle ma zong chu kalo oxidize to ending copper block hi tian hladeu hleka kan da hi ein oxidize chak bi ka kha hladeu hleka kan da zelanga ti khanin kan clear car hi tam alien lawang renga chuwan chunin ren chen da win kan manga ai then chu lo oxidize to hi fully oxidized chu nia ending om veki kan du ani ven episode a chuanin dragon be kan tum tonga ma chu dragon be tu hian thil mamo le ti tur kha tam takala oma dragon kan be main gold farm kan nei photang dragon kan be ma hian gold farm nei phothi ka duwa comment na han pakhat khanin gold chu main lan me lo tia o ti dan thaber chu ani me the main kha amai ro chu hi kalo maina gold thi tana hianin engho hi ka maina nia som paruk chi ka muwa diamond khat khan stack khat don ka muwa ma seng gold chu som paruk chi ka muwa hain gold kha wang a chuan chunin gold farm siam thea gold farm siam kan tunga chuanin kan mamo te kan lam khomanga gold farm siam tur hian mamo kan nei tamwak lawa kan mamo tu chu settle tui kha kan mamowa settle tui kan mamo na chan chu hostile mob te hianin ti che tan du thina nge chan chu ka re chung lawa ke pon settle tui kha top taratan khan kan mang don ti na ni chuanin hetena hen ka pheya hetena hianin settle ka mulawa settle ho hi tian sea grass ka pe kian lawin thapunga settle tui engman zat kan nei nu chuanin kan mamo la chu magma block ania magma block a hianin zombify piglings santia amar chu pigment ti te pon an soi thina ending ho hi an spawn thea khanting ho kha kan tha khanin gold nugget khan thlau thina gold nugget an thlau kha kan duwa gold nugget kha gold ingot a kan cholenga ti chuanin gold tam tak kha kan lo nei mai do ni chuanin chumi item zong kan nei nu chuanin ti tur kan nei le a chu bedrock kan te chenga bedrock kan ti che chan chu hemi gold farm hi bedrock chunga khan siam athat berwang ani ole tuan chun nether chung ha kan ti che thei to do na ama chu TNT hi paruk chau kan nei theya ni omzia chu TNT panhi zel kan mang do na voithum ba ka ti chin thei don lawa voithum ma ka ti chet thei lo chuanin nether chunga khan ka tang kum khua to do na voithuma ti chet kan tu manga amak si e kan di dan tur chu ti hianin kan chawanga kan portal bul loka khan kan siamanga kan chu nakina kan la link du dona sang theyang bera khan om kan tum don ni
han bedrock ha kan thleng to amar chu bedrock kan thlen hianin kan enanga f3 kan metanga targeted block hi kan enga 1 through 6 ania 1 through 7 kan do ni okay 1 through 7 khania 1 through 7 a ken kan ti tan tu chu leather hi kan danga ni 20 kan chho roll thil pakhat ka thei hil ender pearl ka thei hil lom ti khan ender pearl ha kan nei ta ender pearl hi pakhatanga ya ngai na chan chu ti khanin hi f3 kan tinga kan targeted block hi kan chin chinga ki kan chin chi tak hi kan ti che tur chu ni kan he tengai sirte a hianin ender pearl vomonga khanin ender chunga elo chhode ani mai kan ti dan tur chu lever hi kan koi thlanga chuanin trapdoor no heng kan omanga chuan hemi kan obsidian zona takian hemi piston amna tho hianin piston hi da kan tuma ti chun lo glitch changa glitch lai ani kha chunin piston noi om jong jong kha chu remove vek theini visual ti te ulai mai le ngalina kan ti le chinang da man lao hi last piston kala dayam daye TNT pakhat ma kan nei to lawa hi diklau chuanin kan tang ani TNT kan nei to lo obsidian kan nei ngoro lo kan siam thei lom portal kan siam thei lom portal kan siamang portal kan siamang yangai mani hem portal kan siamanga overworld ta khoi mani pera han kan om top do ni ti khane hi portal kan siamanga eng thei ngem yes kan chuk thei le si chuk thei le lo yes kan portal ngai thau kan chuk ke chunga kan lon sin ngan chunga ken portal kan siamanga na the roof portal ne khana in link thei em lu chinang chung ne in link ro se yeah F3 kan enanga biome si zona konin hi nether waste ania hi gold farm siam nan chona thabera ti khan nether chunga ha kan lo oma tle ma zong ka lo khoi dang lam seta kan muanga rangai hianin kan gold farm kalna tur kha thian ka lo siama teng kan long hen kan kalanga chak tak mai han kan kal thei ni ti khan amai ro chu hemi vur chunga hianin skeleton ho khan lo spawn theya chuwan chana chunga hian an ting mani glass demo hakar danga chuanin thil dangan ti tak tak main megma block hai ting za thi kalo koleka folding hi stack khat chunga khanin kan sadon ani the hand collection area ha kalo siam to amaro chu tala siam zo lo dewa glass ting kan da chho vek dona ne kina ma seng glass hi kala nei tam lo wangi kan da ri lo me nga tun tan chuan kan sakdan song song hi chu karon telang don lawa kan karon update ve deuh tinani revak lo ti khan gon gold farm chunga hen kalo AFK kan di chun away from keyboard tina hania chunin gold theng za nge kan nei kan enanga son zombie pigmen kan ti ho kha kanai son turtle egg pan khan ang kala nga khana ron tla khachar chara glassy kalo la nei dai lawa tam takhati han away sa hana kal veta poite lawila tam takan nei don thawa anin anon takha a ti hianin anon thia ei kan munga gold nugget sawian thawa gold in ko ta han ti khana chantir zel thea tuna kan lo FK ve zoi na ringa ta khanin stack ni le sompali kan lo nei thea onin a hnuai hianin picklings bartering system haklo sema trahen pickling si
name tag kan nei to lo wangin pakhat chi so kalo da tanai chunga son pakhat om to a chuanin pakhat po hi tanai na om do na sengin name tag kala nei lawa ka soin khanin name tag kan nei huna hanga da vele do ni chuanin kan bartering system hi lo en nila hemi chesa hianin tian kan gold kan danga time button oma kan press anga kanaron he rom phu chu kai mu them ti hianin gold ingot kha rom phu chu ka chuanin tanai kan pick link sin alo la a chun a treita ana trei thau kha hei ender pearl te po pako kan nei to a kanin pako som pakhat jai kan nei kain ender pearl te po som panga so pro auto na po khana trei chia aron pungbel sot kamo ender pearl hi kan du ber ani gold farm kan siam chan ber kha ender pearl hi ni hei wang ni hei thil dang chu tamama sing ender pearl chu som pruk che oma chunin tanai hianin ka soeng khanin tanai hian pick links pakhat kan da lenga name te kan nei huna khanin da turpo he pa hi nia chuanin kha kan gold farm chu ni tuna hen kalo ti boile lok chunga thulo mom lo lampang kha sei tur kan ya thulo mom pangkha kan soima sanga 1000 subscriber ha kan lo nei tling to a ti chuanin 4000 watch hour ha kan nei tling to a om je chuanin kan video te kan monetize thei to don tina nia alom om hle ani thum chung minecraft content kan siama chumi chung chuanin kan video te kan monetize thei do na min support na zong te ka ngai tua kalom hle a chuanin comment te po kalo share vek thina chuanin lom om deuh hlim deuh te kha om thina point lai a po khan pakhat anui na rong comment saka I kan episode 3 ha alo ena chuanin nge iron golem kan ni du kha lo tia chuanin kha type thiam si lawa nu khan ran type saka ran soya ti ha hlim om ve emema ka video te ka content siam te mu no min ti ni ti ha ka share tin kalom emema comment na te khan ro soi thina chu wang chuan kalom tak set ani ti kha lo sheula in mi support na zong a khan kalom tak meu ani mi hlim pui turang chi video te kalo siam the ni ti kha ka ria kalom le ani ema po zonin thulom om lo lampang kha lo soi vele logila lom om lo ti la lom om po ni thei tho voin episode a dragon gan beyang kan ti tak na mai ro chu kan be man don lawa hei video te thui to a chu wang zonin part 1 le chu ang khan kan chen le menga next video a chon dragon gan be tak tonga armor te tha tak kan nei tonga dragon be na thil tangkai tuk ender pra ha kan nei to boka chu wang chon kha har salai berania bak chu ol sam to dragon be te chu kan be hawanga dragon kan be tak to don ani chonin ta hen zo te pakhat kan nei bel le a kan zo te tur hi a ming lo pho leula comment na khan enge kan zo te hi ming yang ti kha in lo comment le don ni o kanin untan chon kan episode kan tu tok le shi photanga episode le a kan hule evat don ya oh bye